Alright my gengs, my boy, welcome back with me, Renaldi Gilbert. Balik lagi kita sama gengs, my boy. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody sing a song of Duda-Duda. Di video kali ini kembali lagi kita akan melihat orang-orang yang tersiksa karena waxing bulu-bulu ya. Segala macam bulu-bulu atau rambut-rambut yang ada di dalam tubuh kita. Kita akan melihat bagaimana kesakitannya ya saudara-saudara ya. Karena memang waxing itu sakit. Mencabut bulu-bulu dengan cara mungkin ditempel pakai selotip dan ditarik. Bapak sembayang, tolong, itu sakitnya minta ampun. Mari kita lihat apakah ini satisfying atau tidak. Kalau satisfying berarti Anda psikopat. Karena senang melihat orang tersiksa. Dan tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita jump into kita. Ini bulu-bulu ketek ya. Oh, ini bukan pakai selotip, tapi ada bahannya ini. Bahan untuk menempel terhadap bulu-bulu dan kita akan menariknya ya. Oke. You better pull it! Hurry up! Pull that shit up! Pull it up! Wait a minute! Oh shit! Pop, you gotta be still! And where my love crying? Terus sakit sekali itu. Did I belong? Terus cabut. Time go. Oke, next. Itu masih belum seberapa itu ya. Ini bulu-bulu dalam hidung, dalam telinga, di muka. Aduh, sampai gigi hilang ya. Sakit itu. Sakit itu ya. Langsung bersih, Cok. Langsung bersih, lihatlah. Ya? Nah, ini juga. Bulu-bulu telinga ini. Dia tak tahu no. Yang di hidung itu pasti sakit sekali. Tapi bersih. Hasilnya jadi bersih. Ini mencabut bulu-bulu hidung ya. Waxing bulu-bulu hidung. Right. You are so dramatic. I can't. Sakit itu. Menangis dia. Menangis. Okay. Sakit tuh. You have to stop. Sakit. Mau dikira jangan sakit. Menangis. Obat kan? Karena kira agak sakit, biar kau rasa ya, biar kau rasa. I think she's putting the wax Mau in lihat first. opak bulu-bulu hidung ini banyak atau tidak ya? Oke. Apakah banyak bulu-bulu opak? Squish it to make sure we get all those hairs. Oh my goodness. Oh. You are cruel. Banyak. Look at all that. Wow. Looks like earwax. Bulu-bulu hidung bersih. That was. Are you gonna do your second one now? Yes, I don't have any choice now. Wait, let me make sure there's Langsung bersih ya saudara-saudara ya. all the way up there though. Oh, we have that. Do it again. Do it again. Oh, we have that. Sakit itu weh. That was stunning. That was stunning. Your nose is red. Like, Well, yeah, Langsung because bersih it's ya. all the hairs out. Somboy.
It's just nothing. Satu kepala ya. Opi Marin terlalu banyak tuh. Banyak sekali ini. Abis nggak ada mau baking. Saking siksa ini. Saking siksa ini. Penyiksaan itu. Banyak sekali. Tem nada dando errado. Bulu-bulu apa dong ini? Estamos aqui. Saya bersih dokter. E você passou o quê? Álcool? Banyak sekali. Foi então aí que os cabelos cresceram com força agora. Nossa. A outra cera é mais quente. Eu quero Aham. falar com essa, me ajuda. Coba dokter mulia. Satisfying ini pasti. Deixa eu subir, mano. Deixa eu subir. Passou a cera? Kasih tahu dokter. Ai, eu não senti. Ih, dia seperti memakai baju ya. Não sentiu nada, tá fazendo onda. O povo lá embaixo não escuta não, né? Fala sério, meu Deus. Aí, ó. Aí, ó, que bonito. Seperti memakai baju saudara-saudara. Aha. Fazer puxadinho. Oh, diambil dari pinggir ya. Na hora até de passar isso daqui, Porque puxa mais o pelo. Mamai. Mamayo. Desmaiou com isso não. Sakit itu bu. Kenapa tidak dicukur saja? Ini banyak sekali sungguh. Banyak sekali dok. Tak lingkar-lingkar dok. Banyak. Menilai. Ini keteknya ini terlingkar-lingkar ya saudara-saudara ya. Bukan main. Kasih bersih. Nih, tanda-tanda memang sama yang pakai baju dok dia. Sakit itu. Tertawa dia. Tertawa sakit itu bu. Nguni kira tertawa sedap. Tertawa sakit itu. Tapi ini memang bulu-bulunya ini sudah seperti hoodie ya. Menghangatkan. Wih dek memang setengah bersih setengah belum ya. Tapi memang aduh banyak sekali DP bulu-bulu baby. Ya mungkin begitu coba guys Pak Boy, tapi video tentang waxing bulu-bulu enak ya. Yang paling satisfying di dunia. Dan nantikan video-video berikutnya bagi yang sama boy. See you in the next video. Jangan lupa untuk selalu stay safe everybody, sing a song of Duda Duda Dada.